Tulo Samoa Entertainment TV mai pia. Ela tele sala wali ma fai pule o le tu malo fle alupo le uma si mai sala fai ile asolu o le vai sonai mo moli mai lo lato sui fatu mo le palo tela ititi alo lato tu malo e fa moe moe e avea masui o le vai fa u fai ale fa tua ile tu samo o tasi po le fas. Sa no le fongo le tu malo fle alupo le sunga fu yo no tenina le na fa ya ina mal palo te telo apelila. O le finangalo leo fale alupo ina wafa ma vai te mai ta inoia ya leo ta tima le vai o le sui manu malo al HRPP mai le tofi fai pule ile a fa nga so loi mata o puta fa le vela le palota o le felo inga ta o le fas fia me na o mimta afa o le fionga le pale mia ma se vai ngolan kabineta sui minister male tu malo fale alupo sa fa yelea ilo lato ofisa e tona i mato i le tuso le sefulu lua i le awa uli. Sa no le... Afua i fatu sen fapoi pom. A mamori fadua mai losi te ne lona winga na yeri mena. Karo sia. E maule mamori inga le nega. Alfa moe moe tatu tu manu. Ia tau lau o lo tu fa moe mai le wa ele ko fa la ni ding e fa ya tu pela tana le fa ta i o le mai no fa ta ti ia malo ai mai tau le tato tu malo le tato sa malinga umi ia mai tau wasa mai fo io tu langa o fa moni ya tu la fono le sa tu lo ono le mele tua uma e tato au lesi papa i tua tua na o le tatu mantana ele mama ya o man vai na fa fai ni o tatia le to fale to malo o le mele yo no vai ata o punta ya o nei le fa fonga tu malo ma to fale no ngo tu nei ya tau la o mele ele tamo fia e até o falele o le fiona ele tumalo e fualo o loto o le mutai sa moa ina ia le avea le porto fo ale mare mamane e fo u ai to fale le la le o la talo ta to tenal lo fatas mai fu yo o no le e mo ia o se ili malo i tulano o fai ai tua tulana o le mea pito tau ai lo tau ma le mafa fa o vai no fa fai ne o tato vai no fa fai ia tu mau alunga le fa lo nia o le mea o to fa ia ai fa o tanga to fa ia se de mai na yo ni fe lo anga ko sa ngo mai fo ma pe se vai e un fia ma se vai e mai tanto fe lo ina ai pa ke ne to fa wa e to tia ki mai tai ya na tau awane me alo fatu pel malanga si mai e pe onga masniai sa avatu foi lo lato pasese moltaliwa tu sala fai a o fatali pe lo lato awala tasi o le pasi fa manu umilava o le pasi o le va o lo tu ele lo se taimi o palo tala ititi mo i tu malo wa afia sui fa ai unga fa amsinonga fa la vela vel palo te tele le tu sa male lima palo tala iti a o tali ai fa ai unga isim ta upu o lo iluma o le fa amsinonga fa sanga isui manu malo e totolu le HRPP o toi tali watuai le tu malo fa le alupo ile motu le umane o le momolinga mai o lato sui mo le vainga fa ufa le fa sil palo tala ititi Inisio tala o le vai asalona lua le nei wa amata e fai ngā malo fo wa le fas ai ua toe fo i lava le minister o whatoanga le taita i fono o le fas la auli le mali e toa e una i mai le au fai whatoanga i sala fai whape o poru nei whaatasiai wa whalenga o si o loa i vai lima le Ross o fola mai le minister o whatoanga ma fai ngā faiva o le atau ma fai e wha ailoa mai le anga inga ilumo wati na e fai tutono lesi sfulua masina o lumanai. Ai o lana whau tuanga lau fai whaato anga o polu masawai a mata nei lo onto e ngā nunue mga o sia tatou lava o loa me tau tuana e whaatau o loa e ngā o si Samoa.
Ile mai tau le ofiatua Samoa tonu market la langi le World Trade Organization lea e au fia i masaina o felanu lanua iai o lo mau i fale o lo alu tātou tunu mai saina peitai. Mai tau wina o lo iai lava tu la fono i lima teita inai o lo lau mai tutonu e pei o le tatau lea o na iai fa ai loilo o contents o lava na sunuina le mota nofo le ainga le sa nofo ia le sa. E tupul fa le tonu lea o malanga atu le ngali e ana le mota i palota i savai. Ai fo i mai wato e o apa o fola atu le lato fale o mu. Na sa ili e leo lea ali i mamaua peitai. Sa ili atu le ofisa fumlanga inga o nofo fa soli tu la fono i lea ali i tato tunu. Ua maua le ainga o lo ala lofa iai, mai o lo tali aila nam ta upu fa amsinonga. O ta ua le ulu o lona fa ainga fo. A fina ngalo lava le fa amsinonga e nofo le sapanilea o malie fo i fayo na pepa. Ai o le fa ai unga e avane le fa amsinonga peitai. O ta ua le ngali isa nofo mua ai umi. O fa manga lo iai lo lato ainga. Ai o le fa aftai lo lato fai pule na fsoson yane apa mame o tope ai se malu. E wha amautu ia i le taiminei. Uofo ne fo ele ainga fo wa yumi le fsoswani ele fau ngole mota nofo o le ainga lea na mu lo la tau mota ia le sa. O le ave ayo lang o le malo le komito a onga leisi lea awala na ua i fola ele vang wha ufai ele fas e wha tau nuu pe atu lai mai. Ina iau na ia wha atasi lea manofo anga wha atoe wha iaia onga soisu e tonu nuu. Mole si tia mati na eto mai o wha nau. A fio anga fa ta siai malea o ina le anga fanua me tau tu siata ma olonga o si tau lima ai o isi ta leni le umani ai fa na wa Samoa o isi va ngo tulanga tau o onga i Samoa pe on fola le fast o ava no tu sale ai maua tangata umol tatu tunu ia si tia tulanga tau ia o onga o le isi tulanga fa le tonu le na mai tau wina le malo i folinga ba ai o onga i fa na ulinga na Samoa ingilisi male numera o le 20% o whanau, e leo au sial maa walunga wasenga balu. Mai o le atuli mata ia le fas na tulanga ina ia mata i tuwai, ia wha le tonu a whaanga solo i luma. Matal wha ai uto e tolu mta au puto wha amsinonga o le palota o lo tutoe mo le nei vaya so peitai. Sa wha pewa awai i le asolua, se vaenga, ia ale utolo atu le asolulu, mta upu le vao lolo mta wama e seta mai ona wha ese, papali i moala malo au keneti sio maritangi a vele talola fui mono pasanga ya fui maono teo fale halili. Lau Samoa Entertainment TV mai pia manuel nei fui aso.